eh, wazee wa huko kwetu wanasema kwamba kwa hii dunia siku zote uwe mzuri ama uwe mtu mbaya, lazima utapata opposition. Lazima kuna watu hawakupendi, lazima kuna watu wanakupenda pia. So kwa hii dunia usije ukajiona ati ya kwamba ati wewe unapendwa sana kuliko wengine. Lazima kuna watu wanakuchukia na pia kuna watu ambao wanakupenda. So yote tisa ni kuendelea tu na maisha. Maisha, tumesema kwamba maisha ni safari. Ni kupigana. Unapigana spiritually na unapigana pia physically, kwa sababu dunia sio uwanja wa makutano ati mnakutana kwa dunia mnapiga stories sijui nini. Dunia ni uwanja wa mapambano. Tunapambana na maisha, tunapambana na school fees, tunapambana na rent, tunapambana na magonjwa, tunapambana na kila aina ya jambo tunapambana naye. Madeni, mambo na mafamilia, tunapambana kila siku. Ni kukuru kakara. So katika hii dunia, wewe fanya uzuri, tenda mema, nenda zako. Wachana na wale wanaongea tu, wale wanafurahia wafurahie. Unakumbuka hata kwa Bible, Yesu mwenyewe alikuwa 100% mtu mzuri, very honest person. Ameponya watu kupitia miracles, amewafufua akina Lazaro kutoka wafu, amewaponya watu wenye walikuwa na leprosy, amefunza watu kuhusu ufalme wa Mungu. Ametenda mengi sana, lakini unaona kwamba Yesu mwenyewe, those people, they doubted on him, they exchanged him with a criminal, they betrayed him, they denied him. So hakuheshimiwa kwa yale ambayo ametenda, so alipata opposition. Licha ya kuwa Yesu alifanya mema, alipata opposition. So katika hii maisha, wewe tenda mema, nenda zako. Usijali wanaongea nini, usijali wanasema nini kukuhusu. Nenda zako, ngoja baraka zake Mola zikufuate. Wakati utaanza kuinuka, watu wanasema huyu anafanyanga hivi, lakini kumbe ni baraka zake Maulana ndizo zinaanza kumiminika. Kwa hivyo siku zote haya ni mambo ya dunia. Usitarajie useme na mazuri peke yake. Kila pahali kuna opposition. Nasikia opposition government lazima kuwe. So siku zote makinika. Basi subscribe the channel and follow.